individual household latrine mate IHHL la so scheme APHUTHAK bang pena ana bang pu abang pitum chini puta hailo la pen non head non right pena lilo la bang pena ana jiding lo la Latrine Kave Atum apply dun me la si pinita nilila so video arlo nali tumala detail salam nang than pon ikpo mate ka apply a process ma sab so esta nili na piklang pon ikpo la pen ka apply ning koson mala bangai nang tum la so video arlo si theklong po lapen aprang sin ilimen laki avinasteron lapen non kilang bom nang litum labang ke Karbi 2.0 YouTube channel lapen non labang so channel lang jong si komane abang pu abang pi nang kahumri milang pelte nang litum subscribe pu tok dui la so dim ber ikon lapen adu head stame bel arjan dui da kanal litum ber ponik genon IHHL laki individual household latrine mate la benefit bang ke ale bang ke nang litum jong si apply lo pulote jong si application approval lo mate na accept lo polote nang litum ekona long 16,000 nang chithap po jong si accept lo polote application jong si accept lo polote 16,000 ba nang litum benefit long pon po la so 16,000 ar lo pen nang litum la so latrine hem ba nang litum kim nang kim pen photo pothai si ako upload tunang po upload pe na fit ako nang litum afan suri cap nang chithap tu po nang litum ekona long lasi koson si ka apply ning mala pen kos PPA process manali tum las dak thek ponang ko las video arlo la pen video chengche aprang nang litum kai kia son la intro bang lang iko sab so intro lang det pen video le chethan pon lonang la pen dia ikha microphone heno ajoine mate voice ese bang ke clear o eder lo la dia ikha ka do ka ve panta mo next pen nile bor ipon po pamiseni apan mate voice pakliari apan mate ase pakliari apan tangte non la so APHUTHAK le chithan polo nang la si nang litum la intro banga lang ikon la pen nalitum apply dam popular te la so video description along stami link bang nalitum long ikpo la so link long dam pen nalitum aprang si ID bang simar iknang po la pen la application user guide da ke to kadulot to apply for IHHL contraction conversion person needs an applicant login by registering on IHHL la so a website lo nalitum aprang si login nang po dak login det pen fit nalitum bangko ana phanma ka apply pita nalitum dak so ID pen apply pi melo mate nang limit thang ma de che apply ta apply melo la pen par request is for filling IHHL application the scanned copy of applicant photograph nang po photograph bang kenang solo la pen bank account details nang po la pen scanning copy of first page of bank account mate bank passbook la bang nalitum ready at si kemepo la pen how to get applicant login ID koson se login ID login ma pulte labang ni na piklang ek pon ali tumpan aprang sin ali tum athing no la son na chiklang igi la son na chiklang ek dat pen ali tum lapu ra na dak theklongi applicant login pu theklongi dak nali tum kilang pen clear je data thegis tame nali tum la so website jong sing pulte la son nang chiklang ek po lapen jong si aprang kan tum register ala pul dak login ID bang dak ber iko lapen la captcha ban tum thegloi la so captcha ban tum so dim ber nang po lapen generate OTP long ber iko OTP nang le ek pon tum mobile number long lapen OTP dak bohai pen tum login melo jong si nona ki milang pol tum la new applicant pon tum thegloi mate click here pu thegloi la so dim la click here long ber iko ber det pen fit click here long bearded pen phit ni lidang na piklang pon thuik po la pen la son dak details la son dak na chiklang po name mobile number la pen email la pen address la son dak na chiklang po ID type ID number nali tum dak voter ID stami jar ID stami nali tum pidonang po la so voter ID number nali tum dak ber ignang po dak bearded pen phit nali tum la captcha bang thengloi la captcha bang kanali tum dak pen fill up ponang po so dim fill up pon ego la pen register long ber ego
dak beardet pen akonili nam piklang pontopo frang process banga lasika do kabe fanda tuning ri iglo nali tum video ki cheng pin kijudan kilang thori apansi tuning ri iglo la pendet dak nali tum thegloi nili ako dak nang than pontu klar dak penali tum hana piklang pontopo aprang si nali tum amen dak pinang po la pendet mobile number long OTP dami la so OTP banali tum ber ignang po la pen email lapen address state hai hunali tum dapen select ponang po lapen ID type bang list long penali tum chongwai go Adhar card pan card lapen voter ID lapen kapre ID dola lapen der la so ID banali tum pen ni dak na ke thana son thala dakka tok ik thailo son thak thak sinali tum login det pen dak theklongi example nali tum la screen long thek ponang pon la dak se la son fill up lo la fill up thai pen finali tum register long ber ignang po register long beardet benefit lason pop up vai nali tum atheng no la pop up banani tum okay berigo okay beardet benali tum email ID long si nali tum la login number bang dam ikpo mate dakta nili dake toktang hadola after filling information click here on register bottom then after successful registration application login ID with successful message display as below information regarding the message also send respected email long stame dam ikpo lapen email long dam det pen non bang kanali to modak pen active ponang po mate email long ala ID nang pik ponali to man lapen registered pen on koson si login ning mana so puthang li nang piklang ponik po mate nang than ponik po nali to amo teng dak amo teng nali tum dag chewang thupo la wang det penali tum dag login ID banali tum ID nang people la email long la so ID banali tum dag berego la pen captcha thekloi captcha berdet pen OTP generate OTP berego generate OTP long berdet pen fit OTP bang nali tum mobile long send ikpo mate email long stame dam ikpo la pen jong si OTP nang lele pole nali tum reset igo la pen try again ako nali tum ber to den napen OTP banali tum email along stame nang send ikpo OTP nang send it pena finali tum da OTP filabi option di la login ID aber la OTP bang filap igo la pen captcha nali tum filap igo la pen dak login pu thekloi login adim berigo login det pena fit nali tum atheng no dak a form bang nali tum atheng no dak chi open ikpo a form dak chi open thaipo lapen dak nili nang than po aprang si dak bangke state fill up nang po lapen district fill up nang po lapen la thaksi banali tum la login dak details bang dak thekloi nali tum la login a hot ko pp ma ki pidun la so details ma la thak theklong ikpo lapen da fit state fill up nang po district lapen son thak thak si dak ke tok an mane ke nei an fill up nang po aprang si state fill up mo lapen that district fill up mo lapen ULB number nali tum ULB number hodak longi dak application long mase long lok poda option di lapen ward number nali tum lang igo ward number lang igdet pen tok igdet pen toilet owner particulars lapen name of applicant nali tum amen tok ina po gender lapen father name husband name son dak taxi dak mobile number resident address lapen status of exciting toilet jongsi toilet bandu polote nali tum last lada option dui di so option no nali tum chongwai igo do polote do puduno ave puduno lapen Adhar linked transfer intuitive nali tum yes no laba nali tum ber example lapen Adhar number 12 digit ba nali tum ber example lapen 9 number lang ba nali tum thek lopon lang po dak bank account details lo fill up thai nang po lapen branch IFSC code account number confirm account number lapen password first page banali tum photo bang nang shot po lapen da finally tum koma bang fu bang phima ka apply lo so photo ta nang po lapen that nali tum 11 number long thek pon long do you want to able belong construction to toilet nangli tum da option chongwai ego yes no stamela bang menotiri lo mate pidun vek nang po la yes no option bang lai fill up tang thai lo pol nani tum dak thek loin dak ka fill up te nani tum thek pon long po lapen aber nani tum da aber si thek loin nani tum fill up thai lo pol te apply pu thek loin la sodim nani tum ber ig nang po apply along ber ig det benefit
apply long bear igdet pen fit after successful submit application and IHHL acknowledgement slip is generated with application ID and bank account display below la sona nangli tum atheng no la bangen ang klang ikpo acknowledgement number nangli tum dak amen dopo bank account number la pen address ai hui dak do typo la so screenshot nangli tum and igda no kali pulde nangli tum la print option theklongi la acknowledgement la print adim le nangli tum bear igo dak bear igdet pen click on cross bottom exide a new fresh applicant submitted applicant doing same as I have on other applicant lason dak thak se ko nani tum kapre ka phanjong se apply pilang polta ko refresh long bear thono la pen kalte laso a website along clear igden no la pen ako afrang ateng dam tingo login no login det pen ako dak new applicant nani tum bang kapre ka bang pu bang pi afan nani tum fill up pi ikmilo check status print of application nalitum status dak pen chilang igmelo la dak na accept ela ma mate reject ma la banalitum dak pen bangko an phan ma ke apply pi la banalitum dak pen lang igmelo la pen nilida kona piklang thopo nalitum phan applicant has a check status history apply for all application click to status menu. Then IHHL as below it show application ID and details apply application ID login it show action the performed by official time till the time is so la penalty mason take long pola pen application ID pen le rita chon nali tum da application ID take lo la application ID la ID mate acknowledgement la number do la so number penalty tum da ri igme la pen lapen amen pen stamen anitum dak ri igmel applicant also can also search an application by entering application ID lampen ni nang thana tenglo nalitum dak application ID ber ego lapen dat amen dak ber bedata chonglo lapen la sonang chiklang ekpon nalitum mathengno to get details submit application click application ID long ber iglo te na chiklang ekpon lapen acknowledgement la son nalitum la receive ba nalitum dak theglongi la screen along la son theglong thai product details bang la penalitum dak pen print out email la details kuma bang pu bang phi kan se ka apply pi ma total la bang details dak account dak details lo la penalitum print out igden la hello la ancholo a process bangke joyo nili afrang ta upload ta hailo la so aputhak bangta stame hola so bang nili klar da lam bang la an nang than the stame nam piklang class tame ako nili non pini ako upload to lo la pen la so la user guide jong si so pdf jong si nang pulte nang litum nili phane homre go nang litum la user guide da kilang pen stame nang litum bang apply ikmilo la toilet farman mata IHHL scheme bang la hello process bang la so video kilang penali tu masap so west ta thek pola pen chini po pusining thelo la pen ning hang hang abang pho bang phitum apply ikon la kel la bang mo jongsi kopai do pulte la bang long ikpo long lo pulote 15 kale 16000 nali tum account non chi thab ikpo la pen non chi thab that pen toilet bang nang litum kim nang po toilet kim pen ta photo thai si ako upload thunang po la pen aprang process banani tum apply non la pen aprang process nili nang than pon ek pon nang litum phan la hello pinia video lang malan chalo la si la son video kilang long bami fan nang litum ting ni pin pen la Karbi 2.0 YouTube channel bang subscribe ikon la pen adu head bell jan ta dui da kanal litum ber pon ik denon dala pote munan pin li jat a video la upload tamen nang litum kilang long da prai man ten nang litum kilong da prai ya fan tangte do me thangme kadu kave Karbi 2.0 YouTube kilang ara doan phastame nilihin pen KARDOM la penali tum jong si parni simulam ka upload a video lang le lang pulna nali tum la puakung theklongi la arjan theklongi la video ki jut mulam la pen jong si channel long ta kimilang pulna nali tum la Karbi logo do la sodim nali tum beri go la pen subscribe ikon tangte do me thangme kadu kave ta KARDOM